anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu Mistress again aka Shangazi Zoo ndani ya chai ya moto show. Na rune doka rege nina horoge wakumana kana ka historia ka biography kanini kuhusiana kana kumana na mundu ogwetwo Kenwa Maria alitware kerie guciao etagwo Kennedy Wambua Nguze. Aciarirwo tariki 21 mweri wa gatano mwaka wa 1979, that is 1979. Are mumeba wa Catholic Church haria aina abiye kuinira kanithaini na ni warutire roboro akero ria ando marwendete muno ria oekaina na ruo muno ta fundamento. Zini vitu hizi ni zako, hizi ni zatu, hizi ni fundamento. Na tugaga mundu ni ari thabari yake ya muturire nigukorwo Kenwa Maria rose from humble beginnings as a casual laborer in factories in Athi River town to second-hand clothes dealer in Gikomba market. From his music, Kenwa Maria is considered as the richest artist in Cumberland and possibly one of the richest in the county. Kenwa Maria ni mundu oekaine muno by the way, na wini wake ni ukoretwo ugiteithia andu aingi no korwo ni ukoretwo akinyita andu aingi guoko ona gakorwo agithondeka makiria ya badi 40. Na andu aingi matiko makimenya ramya mundu no akorwo gukorwo kina urugate hatikira ni akoretwo agithomera business management. Na any biography ya our very famous known Kenwa Maria kana Kennedy Wambua ore tukoretwo tukimenya ati madama kana mahindini tamaya kuma mahitania kuma Kativui Mweene eherera bandi yake ya Yata makorirwo no tho omwe munene muno na nginya ona thaici no ciugo kundrathi ciugo makoretwo magaikaniria mari eri mena Kativui nigukorwo mari kindu kimwe. Tukamenyaga andu aya ainya aitori maumete ha magakorwo makinyete nginya ta haha turamona makoretwo mageka wira mwega fio makiruta wira wagireire ta Kennedy Wambua Nguze kana Kenwa Maria.